kwa tio cha kuchende kwithwa kicha kwa ila kithwa ni ndo bingo ya TV ya kana kameme kaku nena uthocha na moko ili to manithie movala mendini wa mathangu maito ma umundo tondo ni kwathite ni nethangu ya The Standard nethangu ya The Daily Nation na niambia na mavala methangu ni ya The Standard mavala manengete wito kana headline ya The Standard ni double speak master indi ni mawoma konete President William Ruto weta kwitha ainena aisiokela ndeto ciake itana kwitha mauta mambatie muthenyani mambatie muthenyani wa iyo na indi wa iyo ingi ongela kwase kana ni mathe cia VAT kuma ya mauta kuma 16 nginya 8% kwitha ainena aisiokela ndeto ciake ni mavola mendini wa kana manengete wito rangoni ya The Standard tulika mauvoni rangoni ya keli ya The Standard tulika mauvoni rangoni ya The Standard mawoma koneti ndi zama ya kuandika alimo ya TSC kubetanga kana kuendeka kubetanga ilo bile matilangu atanio ya alimo maakaila ni kewota indi alimo amease kanabe alimo ngili miongo kenda na atano kana 95,000 women teachers manzebe methi tomaitilwa silingi maneli la matilawa kila mwai na inde menda TSC kana kewota ngwatanio ya alimo asuma aka menda TSC kungamelo bila matila kana ilobye suma matilawa kila mwai vala matilawa silingi maneli kila mwai masya kana ni selite kuongamwa etwa kwitha kunikiliweta kana be alimo 95,000 maka matilawa ilobya isu ni mawala maithangone ya keli thangoni cia keli ni mavoma konete mundu mukwa mwako tiwa ni thayo tina kwitha indi anako ni wene mume kuyangale ko cia changamwe ni kaunti ni ya Mombasa beweta kana indi mume ana motabisi kana ni matono no masiokia ni na kumwenda asioke mose ni kana bikie na one na mami nduthi na tina mundu mukosu kusioka mose kwa mume amovithukia amukona amume cia valet na nato hospitali ni wapo trize kuka undini ya Mombasa na itina kotiwa ni thaivo muthenyani wa iyo balainde mume kana ula ni suspect uneke UMB ni mithenya itatu itina kwitha na beta kwibitha na beto thiwi bithone tunakutwa isi akiko twende monu mukosu nubikie no tiwa ni thaye kwatiania na kubitho kwa kwake ni mume lani form of gender based violence kana ni kunyamawa kwake mivai kwitha ndia na kuniwe ni mume na kumigwa ni mawala maithangoni ya keli ya The Standard. Ithangoni ya kana ya The Standard mawala konete ndi kuambata kwa mauta soaring fuel cost spark claims Ruto is driving the economy to the ground. Kana ndi atongo imeki wetha kanyamevu atongo mono maule maende kononya na President William Ruto kwitha ende na kwambatia ngalama ya mekalile kalili kona kana indi ebe na maandamano matwa iwe mwaka wa 2023 mailiana na motatala wa kilobia wa mwaka usu ula waina kielelo cha kwambatia ngalama ya mekalile na itina indi President William Ruto nuwaavia ye theka finance bill ila ya tumia mwika matwa isi ya maandamano 2024 ingi amwika ni methi emergency ni methi tumetwa isi ya maandamano na maandamano hao ni kuliana na otongo muthuku wa President William Ruto bala indi withile wathuku muthenyani wa iyo itina mauta kwambata ine maiweta kana indi ngalama yende na kwambata ku President William Ruto weta kana aende na Sylvia maiweta kana uti ulotongo imathiwe wa bottom up kana indi maende na kutwa wandhi na kuitha mata Ford ona leu wa kila muthenya miasia kana indi mauta maambata kila kindu vandhi ya Kenya ne chambata nondo kila kindu kitransportiwa na mauta kana mauta ni mo kila kindu vandhi ya Kenya ithangu ni akatano ya The Standard ni mawo makonete ni President William Ruto kusiokela ndeto ciake Ruto eats his words adopt Uhuru era plans kana indi President William Ruto weta kwitha na kumbatailia mono udhose wa moto kana kuweta moto vaandhi ya Kenya kusela G2G kana government to government aiweta kana no na embrace ya G2G weta ni nzio ndio yu oneka kusiokela ndeto ciake na kusiokia undo President uthiumu ya Uhuru Kenyatta weka itunake kwitha indi aolete VAT nginya 8% wala ni President William Ruto kuma usalela VAT ambatie nginya 16%
8%. Wala ni muthinyani wa iyo ndambukani yake kwa kisi uonekie indi au la VAT sweet na kwitha mota mambatite diesel kwitha yambatite na silingi 40 kada silingi miongo na kwa lita na petrol na yambata kwa silingi miongo na nyanya katono thandato kenda wambatu lo weto kana uyaoneka ba ndi ya Kenya ni mauvo indi alama ithanguni ya katano ya The Standard bako nyakwisi wakala kwa President William Ruto kwetakana ni wolile VAT ya mauta kwa kilungu cha miei 3 yokita kwitha indi VAT ya mauta 8% mawala ithanguni ya katano ya The Standard. Ithanguni ya thanthatu no mavo makoneti mauta Kenyans eat as fuel prices push up transport cost. Kalende ya Kenya ni makoneki ya kuma mthejani wa iyo itina kwitha indi mauta mambatie atoi mota sia bodaboda mailasibika kwambatia thoa wao kwi mevo indi alama matatu mayambatia na 25% kana kilungu cha 25% nicho mambatisia nacho ukwi wala ndia nenthi ingi malasimike kutisia ndambuka sio na alama sokoni mailasimika kwamba utuma na kana kukwata na ikundi kundi kutuma na sindu sokoni ni katewa maumala enenthi manthia Kenya mese ileva uu mwenyani wa iyo tunakwambata kwa mauta. Ithanguni ya mwanza ya The Standard, Ruto caught between a rock and hard place over fuel VAT rollback. Ili na maboma konete kuolwa kwa VAT kuma kilungu cha 16 to 13 tunakwitha mathawa mauta manatangasirwo muthenya wa iso alama nambi yo thukumithwa saa 6 cia uyo cia muthenya wa iyo wala ingingi ulasimikie President William Ruto ulasimikie ingi kuola na kubicha VAT su 8%. Wiki mwitu President William Ruto nunekite sahi budget ya mauto ya silingi bilioni 393 kana bilioni manaratu miongo kenda na itatu. Kendo kila kinatumie ilobila sitomika avanthi ya Kenya siambata kuma trillion inya katono itatu ile inatumika nginya trillion inya katono mwanza wetakana ndio tumeko ilo vya vanthi ya Kenya uende na kuambata ongalama ya mekalile ya ambata kila kuchete mawalama ithanguni ya mwanza ya The Standard. Ithanguni ya kenda ya The Standard ni mauvo makonete ni musiumwe kwenda aki etina wa mwana wa kwitha indi ana wayukwanziete kueleka na mwi wake kwithiwa kivekani wikicho kuyanthi ya DRC. Family in agony after truck driver killed in DRC on maiden trip. Eweta kana hindi kwitha ngali yake na nangiki bando kivekani na kwetela mwene kampuni ya mosewisie. Eweta kana nuna abithu keiwe ni andu maneyo wete na miyo ya kao na itina kwa wani masoja atatu alama na nenge wete uyosua kumosunga na itina hindi kwitha mama Yesu sina fanikiwe na indi umuvithu kia na kuongea mali le na iloli nesu na mwi wake kwitha wa kivekani kimwe ndisu ya DRC Congo ini andu mamusi miaseka na kuma muthenyosu mwi wake unethiwe mithenya 10 itina wake kuvithukiwa na kuwawa palema wetaka na kuma awawa boss wake ndawa saasi musio na menende serikali kulikila githia kana ni matunga mwe wa mwenda bo banthi ya Kenya na mawala maithanguni ya kenda ya The Standard. Mawala maithanguni ya 13 ya The Standard mauvo makonete indi mutongoisi wa makwani mamwene nthi kana Director of Public Prosecution Ransom Egonga kwitha kwatie ukuno itina wa koti kusi ya kwenda kuangamia kwake kwa ikwanila imwe kumbilito la gavana wa county ya Iluvi Evans Kidero ya ulusani wa silingi milioni 500 na nyanyaka na 58 million corruption case laini Igonga ukwenda kuangamia ikwanila imwe kumbilite Evans Kidero walaini kwa tuwa milimani ukuwetakana na ngusi 363 ikwani nithi na bebi na vyo kwesa uyungamia malama minite kukule makulio ngusi thanthatu sisioka ni mawala maithanguni ya 13 ya The Standard. Tukina nile thanguni ya The Daily Nation, tukina nile thanguni ya The Daily Nation.
mauvo ala manengete wito ni pumping up again kana indi ni kwambata na mauvo makonete kwambata kwa madhoa mauta ni mauvo manengete wito thangu nisu ya the Daily Nation tulika mauvone ithanguni ya karatu ni mauvo makonete Treasury PS faces jail over 140 million debt kana indi mwandiki Mutineka kana mwandika munene mubyane wa Kinando Chris Kipto ni batonyeka wa chobo cha miitha nthatu yela tunakwitha endi akwatikania na mabito makwe ba kambuni omwe ulawa mama nengie tenda milioni ya 140 tunamokwe mako maiva tenda ya milioni su 140 alaindi itina wakoti kwika ukunikili tenda isuka polisi ya kwa tenda mwaka wa 2021 na kuvikia umundi mayaisa kuipwa ulawa ilite kumeba ai treasury kana ulawa mwandiki Mutineka kana mwandiki Mutineka mubyane wa Kinando Chris Kipto alaindi ukwithiwa ukwendeka abike kotini kuelesekana ni kwane ya kusungia kukonya kisanga kiu itangoni cia haratu maboma koneti indi alama thauka atu nyonde gamblers who sued betting farms of unpaid winning kana indi alama thauka atu nyonde kusikata kambuni cia betting etuna kwitha matatonya 10 lobia kana masinditi lobia na matai kiwa mbesa asio measia indi tena wakwilila beti sio na kusinda matatite 10 lobia up endeno hapo isu ya betting na sikaema ungia kaweta kana indi anasindite million imwe katono ili walainde wabiki kana anasindite milioni 99.9 million na vala umitio silingi ngilia na mwana miongoni kana 140,000 ni sio umitio na indi account ya freeze wa walainde ukusikata kambuni usu wa tonyonde wa betika kuweta kana ni mailite kulecha ilobia siake wala tunawakuni kilibetike kuweta kana una sindite no ilite kunenga na kibande chake na statement ya M-Pesa cia 3 months alako tuweta kana kwita M-Pesa statement ya mundu ni wathokanu na meya ni mawala maithangune ya karatu andu kauta ala masikatite company cia betting siko thokanye tunakwitha masindite ilobia na kwema kwikiwa mbesa cio ni mawala maithangune ya karatu ya The Daily Nation ithanguni ya kana The Daily Nation omo makonetie kwambata kwa mauta wala ndiye nendi kana ngwatanio cia rima mota cia bodaboda ngwatanio cia ene matatu ciambatia fare kana ciambatia mbesa cia ukui kwa kilungu cha 25% wa umarinyane wayo na kutoka ile President William Ruto ni wale VAT no baingwa tongo ya nene serikalini manabikia na unene akiu na kuweta vyo kana mauta ni mathe ya ingi kwa silingi la mathe tetna koti kana VAT kutheiwa mabwala methangoni ya katano ya The Daily Nation opposition issues a demo threat over fuel crisis kana ndi ngwatanio angaliko li ni tesisi kutoa isi maandamano kethe wa serikali ya President William Ruto ibikia na uthesia tho wa mauti tunakwitha mambativo muthenyani wayo ini ngwatanio li ienda kutheiwa kwa VAT na kususpendiwa kwa mbesa ile iba wa road maintenance na enende kweka kumwa levy ya housing kana mbesa ila asuma wasia nomba kana waki wa nombolo uende kwa ni serikali ya President William Ruto watho wibike kani mwene ndi na ingi kuola mathoa kana kuola ilobile nende mola wasia NSSF nikatoma wende kithio langa ngwatanio li kwenda serikali ya President William Ruto ibike na kwika ingi marienda minister wa Mwakiloni Opiyo Wandayi na ulawa utandithia li kinyanjo kutia wia ni kwithwa nimo mothothe te muno kwambata kwa thoa wa mauta wa nthi ya Kenya mabala methangone thambatu na maboma konete kwambata kwa mauta amatileba kana ene company cia maloli onamo mayambatia mathoa mau kuiwo mabona methangone ya thambatu mabona methangone ya mwanza mo matani maboma konete utandithia utandithia utemwetiketie wa uthosia wa mbio baadaye ndiye nthi kauta mekuelesia undu makengiwe kana nimeonengwa silingi milioni
omwe katono ile na itino wakutambio sio kwetha makwata ange manengiwe silingi ngili 50 valomwa kweta kana anengiwe silingi ngili 300 ile waivwe in 2 installments na bo kuma evindavyo to athi tethia maome cia akwatie nthini wa utandithio wa subala sibitali wa Med-Il owetanu wa uithwa kana ukwithwa watu wa icie utandithia usu wa uthosia wa mbio malaindi ene ndi kauta engime weta kana matakitali alama mekia uthithi matakitali matema baadhi ya Kenya kana mena umo wo utewa baadhi ya Kenya na kwetha kubikia yuma tai wa ilovela matalite ila meiwanete abaiwanete silingi 1.2 million angemeweta kana manengwe 50,000 ola nengwe pesa sika bana ola nengwe silingi ngili mana atato ikithe niwe kwatia mathangu asu me eli ni kana kwatia mabo asu kwa withia no thangu ni anyanyane wa makonete ndi ngwatanio ngwatanio cia alimu ngwatanio cia thukuma serikali imeweta kana shai yo thukuma mesa kana shai ile to inengana 2500 sisi kana maiweta kana 2500 ni lobia sa consultation deni wa masibitali meke betho kwa nyuma ya saka 90 sha hivi tuwe imadhenekia ondo bailete na kwenda serikali likilile na kuikile kana ni ameta na kana komatonga wala nione ungi wa uiti mwavala methango nesu ya The Daily Nation ni mbuyamu na mosesia wa Mutongo TV nondo wa kwitikila kukwatiania na kwa ngunengele mwavala methino mathango maitu maumundi kithe no kwata mathango asu ya The Standard na The Daily Nation nondo nyanake takusamithia maubo wikile kana niwe kwatia mavo asu kwa withiano nyenetwa Betty wa mwania mwendoni wa saa ile tengwithi wandisi okithe na mwenetwa umundi tunanisia maundu makwambata kwa mauta baadhi ya Kenya uno enende makunikite uno sekta bodaboda na kunikite unithwa na chairman wa bodaboda kaunti ya Masako ulani Alana Mosembi ndukathiba sande ya kwilo la Mutongo TV ngwatanio ya mwakamba.